kwami nje kunemukela la kule media briefing bese sengiphindze nje ngihambisa kubonga lokukhulu ku-sponsor sethu leSingmontigny ukuthi sichase kule season nga-50,000. Okay, sike saba netinkinga sababete sponsor but bakhona this time around basitile, siyakubonga kakhulu. Sinesifiso futhi siyathemba nalokuthi indlela lesitiphethe ngayo kule season nekutiphatha kwethu ukuchubeka kuyaphambili kutawubenda ukuthi bajabulele kuba nathi. Kuleli viki ke sesifike emaphethelweni, idlalile imidlalo kusukela ekucaleni kuze kufika manje ku game 21. Kuleli viki nje siyodlala game 22 lokuyi grand closing. Sitawuba neNthethe Flyers sibe neMhlane United. Leyo game leyo ngiyona game lenkulu but lelanga litawuqala ekucekuseni sicale ngama juniors ngoba nakhona lapha kuma juniors ukhona Montigny usponsorishile nakhona. Sawuqala ngawo athi nga-12 kube nalenye igame kepha lenkulu lokuyidecide inga-2 lapho abashiyana nga-2 points lama team. Lengingakusho nje ukuthi igame letabe inkulu. Ngiyacela abantu bete batoyibukela ngoba ibhola iba mnanzi ngalabantu. Nako nje lengithi ngiyangihambise kwekugcina. Ngicela sithi veleni sisekhaya ngoba ngithi thina basesigangeni vele lesibite umuntu ukuthi ede la. Kakhulu kathi nje ngidaphinze ngibuyele kuye sponsor ngithi sibulale emabhodlela. Sibonga kakhulu usponsor wethu. Siyabona le groupini ema-page ko Facebook. Ngiyasibetela lapha dicode ethu nathi siyazama ukuthi sihambise la singahambisa khona ngoba siyathi ukuthi basitandard yageza. Kakhulu kade nje ngidawucela kula team lawa latodlala. Angisho ukuthi kukhona lokutheni. Asizameni ukuthi games ethu siwende abe ma games ataba entertaining. Kuba entertaining prepare team yakho ibe kahle stay fit. Silungise ma kits ethu kube kuhle. Siyabona namuhla media ikhona la. Bese sekubangela ama fans because ama fans ngiwo lakhanza ukuthi sekayahlupha endathini letingekho. Ngakho asingakufundiswa ngithi ke ngoba ibhola yatwa ngithi silwele nje silwele. Kepha nje siyathembisa lo ukuthi asikaze sabanayo imisimvo. Siyathemba ukuthi futhi nangalelanga leli kutawuba kanjalo. Ngiyanimema vele nje kuna kakhulu ukuthi asiteni sitoyichasa le game. Igame lebonakala ngathi kutaba igame letabe mnanzi kakhulu. Ngiyabonga.